ambulance kadai na benta duk usung, bat na benta kibedan kam shisha ong ba finance kar kongor, ha ka jing pelat pat ba ya ka ambulance, ha million ba ha ka ni ka sisa jan. Ya ka ni ka ambulance la penyo na ka scheme jong chief minister, limba ka jing rap jong uba Hamlet Darling, badai ru u chief advisor jong u menteri rang ba. Ha ka ni ka jing lang uba finance kar kongor, ulapan itu ru yaladi kum uway nagi kertong bapan tiket na ka NPP hakani ka election MDC. Ladon lang ru hakani ka sengi nado usketri karat milim uba MB Karluki kum usembut kongsan menteri si Karkongor kinong yalam shnong ba Frederick Lingshang na ka NPP batru kinong kitkam jong ka Milim Welfare Youth Organization bat kiwe. Ya kani ka ambulance ukongsan bat sembut kongsan kila IT siya ka Milim Welfare Youth Organization ban penyat. Hakani ka ju kasngi uba MB Karluki ula IT ru ya ka song pisa siya kinong yalam ka MWYO ban sedang penyat no ya ka ambulance. Nakaliang ukongsan ula ay kublay yaw MLA barim uba wat hadin pala syarem haka election bala debru Henry udang yay beteng ban yarap na kabenta kabit kabyang kipat ba nong syang shnong. Kublay ko bakam kapanga janji siya ni Pak Hamdan Darling ibigay ex-MLA jong Milim presidency wadai pat chief advisor jong karat sama wat lingba jong ihi lingba kasiam scheme ilahi open plan yang kini ambulans kabri shibenta man ai chisakri kita duduk so kirami kijuki kibaran kam jingrap na benda ni ka 10 million am ba de to de ko ambulans ndre na kaliang jungi la plan pun tri ambulans julang ila dan IT ko ambulans syaka FPCP KTSU bat kuncuru yang ni ka Milim Welfare Youth Organization kabari ka headquarter di Parliament berkini mereka ambulans kebesar dan kalian jadi paham kaya dan pelat ngaruh kemungkinan sama ubah jutrai dan mata kabin kebiang abang ikut perlu paham kemudian kebersihan kebetulan menyerap dan ngaruh dan kecipta yang belum bisa mewajui nasional bermi saya kena bentah benda kalian cikiru kalian dapat bahawa danglong kena ni hijau dunia juga hendrai kebersihan kebah teling hadir kecingnya Persal wan pak kita ka jungkat application na kalian ke parti Milim Blok lakat dengan application wan tap na benda kali ketika kami si ngala de we ni kisamla kiba ngaji yaslom ni bagade hiru samla ba job community bagani ya kini kalat ka kabul ndrai na kalian coba ham na patului mesim harakat election committee na ibet yang bancir kumutau kandidat wala ka parti NPP Milim Blok ka parti simlala benar ya Penbilpa tebak ya, bagi Milim Blok, NPP Milim Blok kan saya yang aku sama bagi kau ni kena MDC election, mereka aku makan cinggi keren juga paham, biar lagi ni kita sengi, usahafat kecinggi lah, berbeza ya senang, Ahmad Kipras ke media, Ahmad ki lokasian cinggi, bagi mentang saya dah usamla fight, ubahsyok pasal 5 November, bagi niji dah mentah, bagi pun kikam joget nak kesalang, lalu kikam semalang, bagi jupat tunggu. Astan Edition Secretary jang KKSU Operational Santel hadir ngala syutina kum secretary jang Milim Sport Club ubah juyara bantin tiulam harakat kicing trelang kini kirim ramba kibadai kino ngalam shna secretary shna kirim ramba jang di time lagi kibaju ai kicing trelang yang mana kabar bangadan kam kum secretary jang Milim Sport Club agak jumlah kum secretary Milim Sport Club kedon syekh kedon kham strai kedon kedon third mission Rally Park juga trailang pan ilala pentiu buat Milim Sport Club sa first division. Andre kini kaya pat ka suday hadir magla benuslok na yang masam bakal dia kaya apali nga bagan syumta no siya kini kecilisan pertai kenapa ngila ban kini show yang tikti ban train na ta kapit kabiang au ta yung tanyo lim tira bingyo trailang pan siya tanyo personal buat kumjuro hi yang Milim Kasepsi parkaway Pat banyak try banyak ubah yang ni kelikor jauh dari pekerjaan beliau. Ajik penjimbiang jengkiro susung jengkiro Milim, hakaba don kapang kestong, lade guru lo kejimja kamu sungsi, hakada kejuk kepemerintah, kejimbiang jengkiro ambulans,
kadalong desisa kajingkaku ya web noksuk stong uburan kam deka kamtam ngi hamni ko melim ngi don ke cini perlok wajan bah lalang lek hamni sulok ko pasulong nambang ngap sutu benghap syong ko ba arta lai genta pun poisyo dekene ke blok kaidon ha borok kiski ha jingolong jungi hamni derma kata daud da jingon cukup balance kan ram sekali ya kit kam kloy ya kibopang wisdom syaka jika sumar yo ya jingira wala dami na turing jong ka komiti ru ngem kwa patimbur ng pang hindi naman mga jingdon juga jingong cuma cukup bariang kebawin buwi beliau hamanya di kita dia lubang dekat ambulans kan nolong da sisa kejingkerku di yo ya kawan play di suki pangaiti siya ka seng MWI go na mata kejingong kam jong kinong suksnom bawa ada iba hamlet ada jingong len juga ila berpoy ke suki siya bara ki snom idong redang idong kampat bandung don nomor ketum kejinggawa jengkam dagalan jungi ay kublay songu sikadaya iya iba hamlet ibalong i ex-MLA advisor to the chief minister ibalong kadauba jom kada gekam lada umde dikibati kajing star kajing sempang jom hamlet nginum yo yang kepada kabuan ini atli gekam ke ambulans pada kesuki kemudian jungi namun dapat turun seperang yang di ambulans tidak keturu bah ambulans ke cekri tangi diberi hok cekri kamu buat ke nomor berpenuh kapak lapan nama tenteng haka jini beri makna beri don kakali ambulans kakeki kampur basainan dari kalau membekal dalam don kinumpang dan waktu kadang jin don jen ambulans kalau si cekri berkepakan untuk kalau suston sebulian pada kembali belum dan kadang juga Sudang berkaitan hitam ke akhir seberang ngirak minti ba ambulans ke naik service ke biantang na gutai kinong susung suliam bangin penongkam hok ka tang na gutai kam penongkam de ko magalong na kali mujungi ni supplement sekali ya kajindam jom jukas uliyo play ni arti kam bangin te bersih pot berwan di kam kinong tulun bagi kam kinong pau hagi kam marok kinong sejak senong jom ka buliam kibadong katling senong kibadong kakang nakbuat kulay siya jamu yang jika lalu kum dadak jom jing ai banun bok ya kitkot jom ka million youth welfare mission tapi ko bai ada bahkan ka ambulans kan terima ka syukiru di yo bon samha haki bobon ki kam jing no soston dan kon ni presiden sekretari jom ka million youth welfare mission bikin sini itu kan nganun yo no tema sudah punya tapi ini noilam bikin bed namun tak kejibet yang jom ke di ambulans. Di sisi depan korki, manusia menjadi baik, boleh